hei hi Akashvani Aizawl ani Chanchinthar achiar tulal engmoi Chief Minister Pulal du Oman Sarkar na anchan atanga reilo te chungin na chataka antho thei thu le lom ati thu asoi Home Minister Puke sabdanga chuan voin hian zan ni riak turin khozole champhai district atlo don Union Health Ministry na tarlan danin COVID-19 subvariant JN1 chu Kerala a mu ani Nimin Khan Prime Minister Narendra Modi chu Viksit Bharat Sankalp Yatra Varanasi Uttar Pradesh atel Chief Minister Pulal du Oman chuan Sarkar na anchan atanga reilo te chungin na chataka antho thei thu le lomom ati thu asoi He thu hi inrin ni atwal pui welfare ten achena Chief Minister Bangla a an patron member ani anga choi moina hun an manna Chief Minister hian asoya Chief Minister chuan Sarkar na anchan atanga reilo te a Sarkar na thoklo le healthcare bill tang engum zat an pek ngal thu asoya mi puin beise na sang taknen an thlir thu le an beise angeya chataka thop pu an tum thu asoi ani Chief Minister chuan kumthar lama Sarkar lai pui lama ho tu tenen Mizoram mamo soi ho tura in buat sai atum thu le mabak an nga thu asoya Mizoram larsa poina phurpui thu le theito pachwa pui tur thu ashil ti soin mabak eng takin amwak nia asya thu asoya heng malak na ti tur tamtak an neya hian Mizo mi puite choi om na le tongtrai puina angen thu asoi bok ani Larsab Dr. Hari Babu Kambam Pati chuan Minuko Open Gym Kot atangin IEC Information Education and Communication Van som pasari te chu inrin ni tlai khan availiam Sarkar lai pui chuan malak na thar Viksit Bharat Sankalp Yatra duangin hemin hnuaya hian mi pui ham thatna tur central scheme shang te chu adong tu ten andon kim vek theina turin kho shang kalchila munle muna Sarkar Department IO 10 inshilshan na an kalpui mei ba ka inziak thei ten ham thatna dong tura anin zialu na hun siam ani a chung atan chuan Sarkar lai puin IEC ven som pasari Mizoram man tur aron tir ani IEC ven vailiam ani ma hian Prime Minister Narendra Modi Hava State panga Rajasthan Madhya Pradesh Chhattisgarh Telangana le Mizoram tan he Viksit Bharat Sankalp Yatra tlangzar na virtual program nei ani masa a state panga ten an hun atangin he program hi an chima Prime Minister hian beneficiary chen khat akom boka he scheme hi state danga chuan kalpui to ni in general elections awanga la kalpui theilo na state panga tan virtual program hi buat sai ani virtual program zo hian Governor Dr. Hari Babu Kambam Pati chuan khoshang shanga mi pui ham thatna turwa manna welfare scheme shang inshirshia na kalpui tur IEC vente hi availiama Aizawl district tan ven pathum le lungdei district tan ven pani ruam manni in district dangzonga chuan ven pakhat cheutir ani a spare van le recovery van pakhat ve a ombok he inshilshia na malak ni January ni somni parukhleng anei tur ani a IEC event a hian driver ba ka he malak na kaltlang hian rural scheme shang PMJAY Kisan Credit Card Har Ghar Jal Jeevan Mission Jandan Yojana le urban scheme shang PM Mudra Loan ABPMJAY Khelo India te inshirshad na le inzialo na hunrwa man ani ang Home Minister Puke sabdanga chuan vo in hian zan ni riak turin khozole champhai district atlo dona Myanmar ram ri thlengin akalang Akashvani Aizawl thudon danin Puke sabdanga hian khozola second battalion IR mun puitele khozole champhai district SPP sati atlo dona chu ba ka Myanmar ram ri tlo in rui lau le dan kalat ku varau mga sum don na ti re dan chungchang veng him tu police le Assam Rifles se asoi pui don ni a thudon ani a police check gate a poisalak omchin ya soite po amuna en fia don ni in shiat ani Home Minister chuan rui lau le ku varau mga sum don na lian tham tak kal reng chu angai mo thu soin hei aya na sale zola Sarkar in chanlak atum thu asoya khauzo karam ri veng him turin police te thupe in Assam Rifles thu nei tu te po abedon ani Puke sabdang hi police how tu ten azin na hian an choi omang Manipur atanga sahim na zonga Mizoram omek te chomdol le enkol na tur sum Sarkar lai pui hne na deal to na ron pek lau po na zo kanor antum thu Home Minister hian asoibok ani Mizoram Journalist Association MJA chuan inrin ni khan Christmas urlok hun an manga MJA member minister pani choi moina an hlan he huna hian MJA member MLA le minister ni ta pani ne na lompui na thu chei
citation le cheng sing khatlan ani a puke sap dang hne na MJ president Lui Pulel biak thanga pachuawin a hlana Pulel king lava mar hne na MJ president Lui Bok pu DR Zirlianan a hlan Home Minister puke sap dang a chuan chanchin bumi te chu Home Department nen an tho ho na sat angai don ani ati a mipui rong bol tur chuan mipui zirtir na sat angai don ani ati khotlang nun siam thatlama chan an lak don thu soin theitop chu a tho pui thlop turin angen ani Excise Minister Pulel hing lava mar chuan tun line ruilo alwar tak zeta ruilo luar ber lai hun Mizoram in atong mek ani ati a ruilo hin na sataka daw angaya theitop chu angai don ani ti in chanchin bumi te chu fin chwa turin asom bok ani Mizorama kumin chungin dengi wanga thi pani an omni in Health Department noya State Vector-borne Disease Control Program SVBDCP chuan an chin chia SVBDCP how tu te chin chia dan chuan ni kum khan dengi wangin mi panga an thi a kumina thi nen mi pasari in dengi natna an thi pui to a kumin chung hian dengi natna ve ni arin hlel sample singkha sang ni zani som panga an endik atangin mi sangkha zakwa somthum pakwa chuan he shi hi an kai ti mu chwa ani a en dikzat atanga chutin zazela som panga point pariat pasarin an kai ti na ani shika hi ni kumle kumina Aizawl district ami an tam hle ni kuma khan sample sanga zani somnga pasari en dika dengi shikai mi sangkha zaria somruk pariat mu chwa ani a hei hi en dikzat atanga chutin zazela somthum pasari point panga pasari atling ani Mamita Burger Aizawl wangin mi engmoza Mami District Hospital enkol mek anni a until Aizawl hi ZMC ani min khan sample thon ni in vo in lama zirchian tura ruwa man ani karkalta ni lai ni le ninga ni ama midfield veng bazar thingpui dor cafe a burger aizinga pumna kochalau luak chuak luhai le khosiklun an omna sat awangin Mami District Hospital mi som admit to anni a nimin lama po damlo admit an la omzela tuna hian damlo mi pariat mekin mi pani te chu chhuatir to anni a damdoi in pan lawa mani in lama in enkol te po an omboka damdoi ina enkol zinga hian no pangkunga mi po atel ani burger 80 hi burger an e achanga darkar som pangan nuwa an pumna in an ku achalo ngala an luaka chuaka an taksa anatba ka an lu ahaya an khwa sikin an tlun na sa theile ani burger Aizawl chungchanga hian Mami CMO office Food and Drug Administration te chuan inrin ni khan burger sample bongsa arsa cheese changtop le cream te chu Aizawl ZMC Department of Microbiology an thon chawa vo in hian an sample thon te hi an zir chian man an be sei ani Bawrak nuam tak hnuaya mi puiten hun pui an man thei nan ruam man na ngai na thiam na tel lawa lir thei en fia run pui longklai zero tolerance week man chu December ni somni pani thleng po sei ani Transport Department malak na hnuaya ngai na thiam na tel lawa lir theile akhal tu document fill laute en fia shemna lekhngal chin chu kumdang ang bukin longklaya kalpui mek ani a he zero tolerance week hi atira ruam man ang chuan December ni som paruk thleng man tura ti ni ma se longklai borsa pu Joseph Aisleram sanga wathu nei tu te thukhom chuan mipui himna atante Bawrak nuam tak noya hun pui man ani theinan December ni somni pani thleng po sei ni se ti in anrel Zero Tolerance Week man tir achanga dan bo chia an man achanga poisa choi tling khom chu nuai khat sing khat sang kwa zanga atling to ani Chanchinthar hi Akash Vani Aizawl achanga puan ani Union Health Ministry na tarlan daning COVID-19 subvariant JN1 chu Kerala a mu ani Kerala hian karkal ta chung khan COVID-19 kai mu chwa hi apung na sa in tun din huna COVID-19 shikai omza thi sangkha zathum somni pali an nei meka hei hiram chunga kai za tamber ani COVID-19 subvariant thar JNY kai an mu chwa hi Tiruvananthapuram mi ni in adin hun hi acha in ngai to om ani lo a uluk taka enkol mek ani heti lai hian Union Health Ministry chuan State Health Department nen anin biak po reng thule achul apiang an ngai to thu asoibok nimin khan Prime Minister Narendra Modi chu Viksit Bharat Sankalp Yatra Varanasi Uttar Pradesh atel Prime Minister hian dor baka Viksit Bharat Yatra van le quiz ba sai na munte atlo ngala sarkar scheme shang dong tu te ne anin kom hobok Prime Minister chuan sarkar scheme te chu adong tu tur te kuta har san na omlawa athleng ngeyem ti fi atul thu asoya mi har sa le chan hai te chu zong chhuaka an nen athleng phak ngei adu thu asoibok ani
hun man chung hian Viksit Bharat Sankap thu tiam nei ngal ni in Prime Minister hian chunu khan ni cham turin Varanasi apan ani Chanchinthar Chiarti top main atlang pui Chief Minister Pulal du Oman Sarkar na anchan atangare lo te chungin na thataka an tho thei thu le lomum ati thu asoi Home Minister Puke Sabdanga chuan vuin hian zan ni riak turin khozo le Champhai district atlo don Union Health Ministry na tarlan danin COVID-19 subvariant JN1 chu Kerala a mu ani Nimin Khan Prime Minister Narendra Modi chu Viksit Bharat Sankalp Yatra Varanasi Uttar Pradesh atel chu ti zong chu Chanchinthar kan puan thei chu ani